Congress asong aphan pahai dunang jipuke ni tumche dono thek pusi APHLC Bokajan District Committee tum kaninje Dr. Numal Momin aphan inglong aso hutur pukipuke chokche pusi MAC Pawan Kumar ningje po KSYC pen college chali dunwai abang kurang kia tumang bong lam thama kachepati TV Kardom pinya daba birtalang pen nili sami jirbon kilingpi nonar juik tha birtang ton pen Jongsi keche so tuma phan longle pota ingthan hai voter list pen amen ingthan hai la pen 6 dollar rialong MAC pathur dun le puningje dak hai pulote nili tunke kaching room nang je phan pulote pini tame ningve penama tame ching room hai puta pherang ke amai long Bokajan District APHLC abutung atu ningje Nangkate bokhet Assam Assembly kilega puta non malong birta lo news channel pen social media long ke klangpon asona lampen Bokajan Legislative Assembly constituency ang kangalong ke election atumon ke chap a hearing tang rak sondo penangana song tungke komania phan parem nang jila pen komania phan pahai nang jila pusonsi lam the chapak lang rentilo la pusona por hut kedam tang there po ni phaing koira hiniarni hanjang lang solong APHLC Bokajan District Committee butunga hinpen pherangkia mai ke phahut kaningjer tengke karbia khaya kisum pajok onang ji puasong alongsi matha pamik kara chirap chitu dunangji halapu Dr. Numal Momin ke karbia khai ke thaka bang lapen article 244A ke kithi tanglo pukaningje bang lasila pusona bang phan ke parempon vek nangji pusi ningje nang social media long lamni che thanglo je hamphang song pen jenglo kapre ka thumstami karbia khai Bokajan long bangke chingrum vek nangji lamate thu pik pusi je thang ahok lo bonsla mi tum kela nangji bang ke lahang lo karbia khai ki jo wan nangji tum mathapa me aracharia song si kadu go hamphang song pe jenglo kapre ka political party domi chi po nangji pu la solong langnam lo pulodante isi BJP pen ke thudun Dr. Numal Momin alangni ge isi karbia khai pan ke thaka bang ahok lo lapen karbia khai ke long nangji article 244A alangni karbi ngonglong ke lake etitang a la so article 244A kolangni pangdak tanglo lasila so bang ke ahok lo Dr. Numal Momin phan bang ke ni to mahin beta chedon de APHLC a hin pen tame alangni phan parem bek nangji KSA hinpen Dr. Numal Momin aphan parem nangji pulote Congress asong alongsi chirap dunangji pu KSA pen kaningje lage kedam tang ningkan krip ho Congress kacharia hut inglong aso atuma phan kopi lo ki pipon ke halabang so munthi dam nangji lasi nilitum APHLC hinpen ke Congress aphan chedon nun thek lasi nilitum APHLC atum akemang lage keche aso atuma phan longle kang than voter list pen amen kang than pen 6 dollar long rialong MAC pathur longle lahai hui hanlo Jongsi keche so tuma phan longlea pata inthan hai voter list pen amen inthan hai lapen 6 dollar long rialong MAC pathur long le puning je dak hai pulote kaching room nang je phan ke pini tame nongve pen mat tame ching room hai puta pherang ke amai long ningje pon lalo nili tum jongsi non EPSRC asong pen jongsi hai delo pulotan tan nili tuma ke mang bang ke lahang lo kichi aso phan longle kang than voter list kang than lapen election na be thulong di Lans taklang non EPSRC asong aphan Congress ay atumon ki pona bangke Bokajan long bangke Congress ay si hayun chochi po bangke lake kepa je bai thekti galam adhe la bangke ini tum aphan ini nang pa biap la pusong ti claim asi karbiang long ara tum tam ingong aso tum matha nang le athe EPSRC la bangke ahok pet akate song la pen ini tum ki kubom lo jong si chinglum nang ji prutai ke ningji ta khai nang ji pu ni tum kubom lo
long le pota kan hai lapen voter sin kan hai lapen MSC election lame dak 62 area mangge thurong le pujong ti ninje dak hai putang ten ni tuma bangke ka chingrung ya phan bangke pina pamate meni gue mana chingrung hai bons tame CPI Congress ai ESTC BJP atau mana ninje thakai he asan ni tuma ke mana bangke lahan lo ni tuma bangke hai dia lo putang da apang si ke nam apang cheng la bangke separate voter list long le kang tham lapen MSC tame thurong le Bokajan pen anantera Karbiang Long Life. All Party Hills Leader Conference asong tumpen Dr. Numal Mumin aphan inglong aswa hutur pu karbok pon ke chokche pusi MSC Pawan Kumar Rai ahin pen phirang ke amai long pangdak pon Kidamtang There ni Phaing Koyarni APHLC asong pen Phirangkia Mai Kapadopona Hut APHLC Lamjai Sarpo Angtong Ingtikat Harpen Dr. Numol Momina Phan Inglong Aswa Hotu Puki Pua Puthak Kidamtang There ni Phaing Koyar Hiniarni MSC Pawan Kumar Rai pen Phirangkia Mai Padopon Labangso Phirangkia Mai along MSC Pawan Kumar Rai Kaningje Pona Tengke APHLC Alamjai Sarpo Angtong Ingtikat Har Kaningje Pon Inghan Langso Mate Bokajan LAC along BJP candidate Dr. Numol Mominke Inglong Aswatum Ahotur Puki Jongpana Bangki Chokche Non-election apor ahut kopia thesi Inglong Asopen Inglong Asokalia Tumang Bong Kapachar Gojia Phan Kevanlo Kethak Jia Phan Kiri Roklopusi Phirangkia Mai Longpen Ningje Pon আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগত যিসকল লাখ লাখ কাৰ্যকৰ্তা আছে আৰু মানে লাখ লাখ যিসকল সাধাৰণ ৰাইজ আছে তেওঁলোকে কেতিয়াও ডক্টৰ নুমল মুমিনক এন্টি ট্ৰাইবল বুলি নাভাবে আৰু কেতিয়াও তেনেধৰণৰ কোনো কাম কাজ ডক্টৰ নুমল মুমিনৰ তৰফৰ দেখা নাই আজি তেওঁলোকে এটা নিৰ্বাচনী বৈতৰণি পাৰ হ'বলৈ কেলে জাতীয় সংঘৰ্ষ আনিব বিচাৰিছে কাৰ্বি আংলঙত কেলে ট্ৰাইবল ভিতৰতে ট্ৰাইবল কমিউনিটিক ডিভাইড কৰিব বিচাৰিছে কাৰ্বি নন কাৰ্বি কেলে কাৰ্বি আংলঙৰ সাধাৰণ যিটো সমাজ ব্যৱস্থা তাত ট্ৰাইবল নন ট্ৰাইবল বোলে এই এটা ক্লেশ এটা কন্ট্ৰভাৰ্সি আনিব বিচাৰিছে এই ষড়যন্ত্ৰৰ পৰা আমাৰ ৰাইজে সজাগ হৈ থাকিব লাগিব বুলি মই আজিৰ এই আপোনালোকৰ Dr. Numol Mominke Karbia Hotur Kali Bonta non malom social media long ki ongdong Karbia tum Kaningje Pon Bokajan LAC long pen Karbia tum doan Chingrumsi Dr. Momin aphan paren nang popusi klangno Bonta alang thang ake chokche avi uta Phirangkia Mai long Ningje Pon thu কেউ বলে এন্টি ট্রাইবল বলে এই কথাটা কইছে কতবা যদি এটা মান যদি এন্টি ট্রাইবল কাম যদি ডক্টর নুমল মুমিনে কৰিছে তেতিয়াহ'লে মই ভাল পাম তেওঁলোকে এই তথ্য সহকাৰে ৰাজহুৱা এই কথাবোৰ ৰাইজক অৱগত কৰিব লাগে যদি more than 100 questions কাৰ্বি আংলঙৰ বাবে বিধানসভা যদি পুটা পৰা যদি এন্টি ট্ৰাইবল হয় তেতিয়াহ'লে এইটো তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেম যদি more than 1000 crore টকা ইনভেষ্টমেন্ট লৈ আহি বিভিন্ন আঁচনিৰ জৰিয়তে যদি বিকাশৰ কাম কৰা যদি এন্টি ট্ৰাইবল তেতিয়াহ'লে এইটো সাধাৰণ ৰাইজৰ সমস্যা হ'ব নোৱাৰে Lasi Dr. Numol Momin Jongsi Inglong Aswa Hotur Pulote Konaradim si alangli Inglong Aswa Hotur Asai ke claim ke dolo Nanglitum ang thek nang paklang dak nang jipusi MSC Pawan Kumar Raya hinpen lamplar pihang padupong Lapen lapuson ke hijanang bong kapachar bo dujia sai lang noke claim klede nang jiputa MSC Raya hinpen kachuningli padupong thu Kheroni pen Mohanteron Karbi Anglong Line Nangletum hiti ka helopen kedam ningka saksak doma Dopusita matha ikri Humre ignon nangletum adung het kedo Pangcho Enterprise Nangletum ladak longik ji lake electronic goods, gift item, food item, cosmetic, water filter, sport and school item. Lasi Humri ignon MS Pangcho Enterprises, Jirsong Asong Road, Rongkhela, Dipu. Kardong, nili kacing hon, sungsi so karbi ke video arat ketuan. Nili tum karbi kurusa cinggu mamai keke siye hinten. Non ke bangji terepo ni paling koida. Nerke parni, hidung amai aron bari mafan, padu ponji pusi nili tum arni hot poniklo.
aci kedwan kaching hon jirpi jirpo pi purun kan cenglok don mekara doan uru pulak tongria sa long pa sa doan tabang suarni mijung ahabar nongki kamsa arong mate labang so mijung arut along adak ni tung ke sing long kiri habaramai rat amai pila pen kaki ke video amai di ponji bang suarni sat phong alam ben si chetan chimung ponji katu kabeta nang chitong nuni ko pusi nai tung katu kabe paniri kong chun bang hinten nang cho phaponi lo pardon Volongkomaji United Karbi Club along Karbi Students and Youth Council atum patur piponsi college kacharli dunwai abang phubang phia tumang bong should student take part in politics pathepi and ponsi lam thama kachepatia jaime kibipon Karbi Students and Youth Council atum debate competition ke padupon nang kok lage jasamet literary campaign pen koson pensi lu kacharli osomara tumaphan anparta akang tu yang deng kapacharli thekje phan koson si anning kaparung pon thekji ma pu akemang pensi bangso lam thama kachepatia jaime kibipon ini Karbi Students and Youth Council kan materi si bonte militu inter college debate competition tang dig lo ladak Volongkomaji long ong dua college ko nang participate lo ladak so debate competition ki dia main reason manganili to mage education ka promote nilitu miske campaign do literacy campaign kalau literacy campaign aphan aprang ponji fansinili to na so debate competition na gabi la sinili to mamen pene bangala lo la so education environment ma konsi itum kar biang long kewani ma la pen itum non educated la students to man non students to man konsi kanthur ponji ma pula so ala kya nili to campaign lo Bangso kachepatia jaime kibialong Dr. Pator Singnar Jivan Bela pen sar interonatu including inside dunsi kecheng sianong elake JS Academy pen serdihun group atumsi longdun hiniang deng along Dipu Government College pen Mukrang group la pen kethomang deng along Ha Imu group atumsi chepalong dun Jakas chairman Khorsing Teron KSYC Tiri PMI pu Prokastera Kongchun Bang Bipul Tisu KFAMI pu Tingkuinti Mohaning Tiatum Chetong dunsi kachepa hayatum aphan nong e pajerdun Look Charlie Dunway also Maratuma Lam Thama Mate debating competition kapadupon laki Moajak Dingerni Amina Pan Isi Mesena Ling Mate Ketek Thought our side Chelongji Pusi KSYC Kongchun Bang Bibul Tiso Ninje kole pene kipi pen low caste channel re asomato isi non future aphan mission isi kera boi business ko mata athemete debate competition is a part of education tasila son atha competition kom se karbianglong belek adim long da bi kolonte students tum han isi mission a platform tum han isi itum create pon thegi pusi ke tosi pe nama thado latini tum kaprek adim long debate kali nane ke quiz nane ke kaprek painting competition la sonta bipon bom lati lason education environment ke magi pasal lagani to mamang lason competition magi bipon News report Roshan Hanse Karbianglong live Nok terang arong along kedo Puratimung LP school along Luthan bang jenging hiaphan aningkan Luthan nam dele pen midday meal osomara tumaphan pipon pe pinpu kedam dang there ni phai cricket homarni hamrena bir talong akoi ke wana phuthak than bang jenging hi pen lamklarchi pipon Lakhaner kep hamren MSC constituency ko parlo nok terang hawar along kedo Puratimung LP school along than bang ke hoy jenging hiaphan aningkan school chedam dele pen osomara phan ki pinangji midday meal ta pipe polam the kedam tang there ni phai cricket homarni hamrena bir talong kapeklang aputhak pini school managing committee tum pen phirang ke mai phasi ahok peralam the radang nu kachipaklang thujia phan lamklar chipi pontu Bangso hud SMC mai phu rensing rong hang pen kaningje ponatengke alangli phan lu thandam de dera bangke thekdun longle la pen arnisi ni nia bangke do athema alangli than bang inudret la anchot kalisi BLO ta arpu do kok pusi phirang ke mai long ningje pon non hesi pining si chula sitame kadam tang ni litu bom hu sitame ni litu moha talong litu lamlar chiku son thosi ni risema thengalong bom la pen ke lockdown kadam tang hot ke lockdown do ko masi adon itu sangkaron dam ni methang masa jidun flut la pen la dagalang di hemlong same la hai ko pine inut bahani tum phanalang bangkri pli arara bang pu tum phan asa savesta alang pipa jil thuni tum mata la sorninta ni mata do nasi arsi ithithini abang ke
hala ningkan kan tim than tipin po bangke nili hin pen hek dun long le athe ahok tema arnasini ni kedam de kedu athe kedam de athe ko pilo mane alainut bialo lapen hala kopine kiteba hor bangke ha single teacher laputa claim nangi official kam ta claim nangi ladak bine society do ladak bine program la hais tame pinang invest charting nang ko hala pu than bang jeng hi pen kaning je pon thuke neli ke than bang chot kali that district administration hin pen setami BLO nang pek lokamat si ahut pen ke school hemalong damun edeta duko lata neli ning ke hang pen kali school managing committee tum pen ching ki che than pen si ke claim pon pon pusi than bang jeng hi pen lamplar chi pipon BLO duko omane liga single teacher amasi un eda mane regular ke ne un eda nasi damun eda ka di ta ho dak ben neli dak managing tum fan chukon sam po ang tum da dam po do te dam po avi te dam de na son si sta ni mane unauthorized ba ke ning hang ba ni claim te la tum ti tum ben kon san si non la tum hakki do non la tum da member ang se lo amasi an na chu du no le lockdown hot ni li ke tum te sang ta ron de president da la no ye president ta sang thi tum adon si ron lo la te non lockdown khu det te bang ke a sang ulai non ta president a hem si a sang du non ta khi độ nó là hai tuần học khi độ đạt thì amat tuần tới là tuần thì có cái tuần tới là Hamren pen Daniel hi Karbiang Long Live tangte pinya daba birta ke lapon se kang tonik lo domi thak me kardong